Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi na kuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo sikubhekele ke nje ama transfer umazi akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama iOrlando Pirates osukwini ke namhlanje udaba ke ebekuyilona ke ebelithenda kakhulu ke einkundleni zokuxhumana udaba lapha ke kuzona ke ezimnyama lapha ke kuvela ukuthi ke Orlando Pirates ngathi ke impela ke sebevumelene neqembu ke lapha ke kwiMotsepe Foundation lapha ke iBaroka AM ukuthi ke umfana walo ogijima as iwinger lapha ke uKabelo Khositsile impela ke ngathi ke uzojoyina ke zona ke ezimnyama makuphela ke yona ke le season contract abazomnika yona ekuthiwa ke bazomnika iminyaka ewu5 years okusho ukuthi ke makuphela ke yona ke le season then ke umfana lo uyobe ke esebhekise ke amabombo kulona ke ibhakabhaka from lapha ke iBaroka FC esingakusho ke njengamanje ukuthi ke njengamanje ke usesayine ke i-pre contract nalo ke ibhakabhaka omunye umdlali ke engathi ke lapha ke indaba yakhe ipending ngokusho komthombo okhona ke lapha ke kwezimnyama uyena ke umdlali ke ogijima kweqembu elikhona ke futhi ke lapha ke kwiMotsepe Foundation lapha ke iHungry Lion lo ke umuzo muhle Khanyi ongumgadli kulona ke iqembu layo ke lapha ke iHungry Lion umthombo uqinisekisa ukuthi ke impela ke ngathi ke kuyathembisa ukuthi ke umuzo muhle Khanyi uzosayina ke kulona ke ibhakabhaka kodwa ke mayelana ke naye umuzo muhle Khanyi ngizoku-update ukuthi ke ngabe kuqhubekalani makukhona ke esikuthola impela ke kodwa ke umthombo uyathembisa ukuthi umuzo muhle Khanyi ngathi ke indaba yakhe isiya ngasemaphethelweni like ivideo ke usubscribe kwi-channel mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo nisale kahle.